Tada dočekana mhm, koja je tada delimično dočekana na nož od strane književne kritike. Ne sasvim. Bio je veliki broj vrlo povoljnih reakcija, ali je takozvani književni establishment uglavnom reagovao negativno. U tom takozvanom književnom establishmentu, gde su bili urednici glavnih časopisa, univerzitetski profesori i tako dalje, naravno nalazio Jovan Skerlić i Vladislavu Petkoviću Disu dodelio čitav niz personalnih uvreda. Ja ću vam sada pročitati neke od njih. U pitanju je dakle naš rani modernizam. Skerlić je Disa nazvao odesevom jedne obolele sredine, tipskim bolesnikom. Poredio je njegov pesimizam sa razočaranjem dečačkim jednog đaka u 6. razredu gimnazije u Valjevu, da bi dakle Disa ni podaštavao. Osim toga, nazvao ga je čak i degenerikom. Rekao je za njega da je ovo su sve citati. Nekultivisan čovek koji je malo čitao, koji malo zna, koji se nije makao dalje od Zemuna, jednog dela Beograda, kao što znate. Zatim je kazao za Disa da je škrabalo bez talenta, dakle neka vrsta amatera. Onda je kazao da od Disa treba dići ruke zato što je prešao 30. godinu. I na kraju zaključio time da sve što je on tu napisao nije napisao lično radi Vladislava Petkovića, nego da bi opisao jednu književnu pojavu. Kada se čovjek naravno suoči sa ovakvim sudom, mora se zapitati da li je Skerlić razumeo Disa, i to je najčešće predrasuda, da Skerlić nije razumeo Disa i da su njegovi stavovi zapravo bili anahroni i reakcionarni na neki način. Međutim, ja ću se ovde zalagati za drugačije stanovište, a ono bi se moglo formulisati na sledeći način. Ne da Skerlić nije razumeo Disa, nego da Skerlić nije hteo da razume Disa. Razlika je velika. Jer se mi danas sa određenim poetičkim odlikama koje je Skerlić locirao u Disovoj poeziji uglavnom slažemo, ali se ne slažemo sa njihovim vrednosnim predznakom. Tako da ova Skerlićeva polemika sa Disom može biti veliki izvor saznanja o Disovoj poeziji, pod uslovom da ne primenimo iste vrednosne kriterijume kao Skerlić. I ja ću vam sada dati nekoliko primjera koji to pokazuju. Dakle, u punom polemičkom naboju, evo kako Skerlić komentariše Disovu inspiraciju, Disovu muzu. Kaže ovako: naši romantičari imali su za muzu ili belu ravijojlu vilu ili smernu kosovku devojku. Muza Vladislava Petkovića je divna bludnica koja je svu noć orgijala i ujutru još polupijana i krmeljiva piše stihove za koje bi se mogla reći ona ružna, ali tačna reč jednog pesnika da su povraćanje jedne pokvarene duše. Kao što vidite, Skerlić je vrlo dramatičan, na granici vulgarnosti u pojedinim trenucima. Ali njegova dijagnoza poetičke promene početkom 20. veka jeste tačna. Jer Disova poezija se u velikoj meri jeste okrenula od romantizma, okrenula u izvesnoj meri i od folklora i folklorne inspiracije i ušla u neku vrstu bodlerovskog prikaza urbanog života i estetiku ružnog. Dakle, ovo što Skerlić kaže, suštinski može da se održi u književno-istorijskim koordinatama, ali aksiološki gledano jeste nesavremeno. Tu distinkciju jednostavno treba uspostaviti. Naprimjer, kada Skerlić kaže da Dis izgleda, i evo sada ga citiram vrlo ironično, pa i duhovito, ima čula koja drugi ljudi nemaju. Kraj citati kaže Dis može da pipa i vazduh. Pa to je upravo promena pesničkog senzibiliteta početkom 20. veka, kada su pesnici gotovo izumevali nove pesničke slike i nove osjećaje. Milan Rakić je recimo direktno i govorio da je to dao svome pokolenju, nov jezik sa novim osjećajem. I na kraju, kada recimo Skerlić kaže da je Disova poezija prostačka karikatura,
Pa i to je, ako izuzmemo negativni vrednostni predznak, donekle tačno, jer dis i jeste izokretao čitav niz tradicionalnih žanrova, parodirao ih, kao što će raditi recimo Crnjanski između dva svetska rata. Dakle, trebalo bi jednostavno napraviti distinkciju između vrednovanja i tumačenja u ovome slučaju i naravno postaviti sledeće prilično važno pitanje. Ako je tačno da je Skerlić zapravo mogao da locira glavne poetičke odlike Disove poezije, zašto ih je na ovaj način vrednovao? I postoji jedna anegdota o tom susretu. Bogdan Popović, Skerlić je zapravo bio veliki učenik Bogdana Popovića, drugoga čuvenog kritičara s početka veka, iako se metodološki od njega razlikovao. Ali Bogdan Popović je razgovarao sa Skerlićem na temu Disove poezije i ostavio o tome jednu belešku. Bogdan Popović je pitao Skerlića zašto nije priznao Disu izvesne pesničke kvalitete. I kaže Bogdan Popović da je Skerlić ćutao. Dakle, postojali su izgleda izvan književni motivi iz kojih je Skerlić formulisao ovako oštre sudove. Naravno, zaključak Skerlićeve kritike nam dosta toga o njoj govori. Prvo, ta kritika je dugačka u zavisnosti od preloma nekih 10 stranica, 15 stranica. I mi možemo opet postaviti pitanje, pa ukoliko je Dis toliko nevažan pesnik, zašto mu Skerlić posvećuje toliko dugačku kritiku? Zašto se Skerlić toliko trudi da ospori svaku vrednost Disove poezije, ukoliko ta poezija nema vrednost? Dakle, već ovo pitanje Skerlićevih motiva baca izvesnu senku na njegovu metodologiju. Kao da je time što je tako oštro pisao o Disu, Skerlić zapravo Disu implicitno priznao značaj i vrednost, bez obzira na sve što je posle kazao. I evo kako zaključuje Skerlić svoju kritiku. Sve što je ovde napisano, nije napisano lično radi Vladislava Petkovića, to je ovaj argument. Njemu je prošlo 30 godina i kada čovek u tom dobu objavljuje ovakve knjige, od njega treba dići ruke. To je jedna vrlo personalna uvreda. Njega ne treba ni osuđivati, jer je on, budući jedna žrtva literature, pre za žaljenje, no za osudu. Valja odbiti iz sve snage čudnu ideju dvojice mladih hrvatskih literatora koji su u utopljenim dušama videli i ovo zapravo Skerlića boli. Srpsku stvarnost. Odsev jedne obolele sredine, izraz patološkog stanja srpskog društva. Odbijajući to uopštavanje koje nema nikakve stvarne osnovice, valja ipak reći da Petković predstavlja isključivo sebe, jednog tipskog bolesnika od literaturisa, jednog od onih nesrećnih ljudi u čiju je slabu glavu udarilo jako vino literature. Kada se pažljivo pročita ovaj paragraf, vidi se nekoliko stvari. Prvo, ovo pominjanje hrvatskih literatora nema značaj koji bi danas takvo pominjanje imalo, budući da je ovo bilo vreme ideje jugoslovenske nacije i da je Skerlić na toj vrsti ujedinjenja takođe radio. Ali je interesantno koliko je Skerliću bitno kakva je to slika društva data u Disovoj poeziji. Dakle, Skerlić je verovatno toliko oštro pisao o Disu zato što se zalagao za jedan oblik ideologije društvenog napretka, za evropeizaciju srpskog društva u skladu sa racionalističkim normama. Skerlić je bio moderan. On se zalagao za modernizaciju srpskog društva. Ova njegova kritika nije nastala iz reakcionarnih razloga, ali je to bila modernizacija druge vrste u odnosu na Disovu modernizaciju. U tome je ključ. Skerlić i Dis su predstavljali dve vrste moderniteta.
dve razvojne linije moderniteta. I ovo nije bio toliko sukob između tradicije i modernosti, koliko je bio sukob između dve koncepcije modernosti. Takođe, taj sukob je očigledno bio motivisan van književnim razlozima, jer je očigledno bilo važno za Skerlića da slika društva bude baš onakva kako je Skerlić želao, a to je slika evropeiziranog, naprednog društva koje nezadrživo hrli u budućnost. Ovo je verovatno najpoznatija polemika na početku 20. veka u srpskoj književnosti i o njoj se i dan danas piše i verovatno nikada neće ni prestati da se ona sasvim tumači. Ali naravno ona nije bila jedina. Čak bi se moglo kazati da je ova polemika uspostavila neku vrstu paradigme za gotovo sve buduće polemike u srpskoj književnosti 20. veka. Ja sam napisao jedan tekst u kojem sam govorio o skerlićevskom mentalitetu srpske književne kritike, pomalo oštra kako to mladi ljudi uglavnom umeju da formulišu teza, ali zaista možete da prepoznate ovaj skerlićevski impuls i na drugim mestima u 20. veku. I tema ovoga mog današnjega izlaganja jeste upravo taj impuls i načini na koje se on preobražava u narednih 100 godina. Naravno, nije bio Skerlić jedini koji je oštro reagovao na pojavu drugačije ideje moderniteta u srpskoj književnosti. Veliki Skerlićev učitelj Bogdan Popović je nekih 10 godina pre Skerlića već pisao recimo o našim današnjim pesnicima u svome tekstu o Aleksi Šantiću. I nije bio Popović uopšte blaži od Jovana Skerlića. Iako je Popović bio esteta, prefinjen, da stavimo to pod znake navoda, vaspitač književnog ukusa, u svojim polemikama umeo je da ne štedi svoje protivnike. Recimo, evo pročitaću jedan odeljak o načinu na koji je Bogdan Popović video jezik savremenih pesnika s početka 20. veka. Kako ti pesnici u svojim svetlim trenucima ne opaze sami da to što oni rade ne liči ni na što, da se jezik više poštuje i u onim divljim plemenima u kojima se jezik menja sa svakim pojasom, tako da dedovi ne razumeju više svoje unuke. Vrlo duhovita opaska Bogdana Popovića i naravno vrlo stroga, tako da i Bogdan Popović osuđuje poeziju, kako on kaže, neku vrstu kačmadalskog, anamitskog narečja naših savremenih autora. Dakle, nije bio Skerlić u ovoj osudi i jezika i novog senzibiliteta usamljen. Gotovo svi najvažniji srpski književni kritičari su imali neku svoju polemiku u kojoj se nisu sasvim podudarili sa razvojem modernističke srpske poezije. Bogdan Popović je doduše vrlo složena pojava, kao i Skerlić. Skerliću možemo možda prebaciti što nije na adekvatan način vrednovao Disovu poeziju, ali moramo imati na umu da Skerlić u to vreme afirmativno piše o čitavom nizu naših modernista, o Borisavu Stankoviću, da podržava Milutina Bojića, da na različite načine oblikuje predstavu o tome šta su vrednosti srpske književnosti 20. veka. Isto je radio i Bogdan Popović u svoje vreme. I ne samo pre Prvog svetskog rata. To se ponekada zaboravlja. Pardon, ovo je nuspojava beogradske klime trenutno. Dakle, ne samo pre Prvog svetskog rata, nego i između dva svetska rata. Taj isti Bogdan Popović, koji je ponekada takođe bio optuživan za tradicionalizam, imao je jedan izrazito zanimljiv susret sa Milošem Crnjanskim.
Miloš Crnjanski je, kao što znate, naš razvijeni modernista, neki bi rekli avangardista, pesnik koji imao vrlo snažan temperament, koji učestvovao takođe u čitavom nizu polemika, i onda je zanimljivo pogledati susret između Bogdana Popovića i Crnjanskog, i moglo bi se naravno očekivati da je susret bio ispunjen tenzijama. Međutim, upravo je Bogdan Popović bio taj koji je štampao u svome časopisu, u Srpskom književnom glasniku 1920. godine, verovatno najpoznatiju pesmu Miloša Crnjanskog, pesmu Sumatra. I ne samo što je taj isti Bogdan Popović štampao pesmu Sumatra, nego je zatražio i njeno objašnjenje. I čitav niz događaja u književnom životu koji se tiču ove epizode je vrlo inspirativan i govori nešto o prirodi akademske sredine i o tome koliko je važno ponekada da profesor preispita sopstveni autoritet u prosuđivanju novih književnih pojava. Koliko je važna ta vrsta akademske liberalnosti. Pročitaću vam nekoliko uspomena Bogdana Popovića na susrete sa poezijom naših novih pesnika između dva svetska rata. Vrlo je važno takođe zapaziti, Bogdan Popović je ovo svoje viđenje, koje ću sada pročitati, objavio u svome listu, u Srpskom književnom glasniku. I u njemu kaže sledeće. Govori o razlici između levice i desnice u srpskoj književnosti i predstavlja se kao neko ko je čitao i Verlena, i dela kubista, i futurista, ali na kraju ove svoje kratke gotovo ispovesti kaže kako danas osjeća da ponekad ne razume proizvode naših najmlađih pesnika. Vrlo interesantan detalj da jedan od najznačajnijih profesora u zemlji u to vreme na stranicama svoga časopisa prizna da nešto ne razume. Vrlo veliki gest. I dalje nastavlja Bogdan Popović na sledeći način. Treba li on, misleći na sebe, zbog toga odmah da osudi te proizvode? Je li siguran da nije njegova krivica što te proizvode nije razumeo i njihovu eventualnu lepotu osetio? Ili je opreznije prvo se obratiti samim pesnicima i umoliti ih da nam kažu ciljeve kojima teže i da nam dadu objašnjenja za ono što sami ne razumemo? Dakle, više puta Bogdan Popović potencira, bez obzira na sopstveni autoritet, bez obzira na to što ove njegove redove čitaju sve njegove kolege. Više puta Bogdan Popović priznaje da u ovome trenutku on ne razume najnovije književne promene. U ovoj reakciji se sastoji ogromna razlika od reakcije Jovana Skerlića na Disovu poeziju. Zato što Skerlić nastupa kao neko ko apsolutno razume. I zbog toga danas, posle 100 godina, svi govore o velikoj Skerlićevoj grešci u odnosu na Dis. A Bogdan Popović je nastupio kao neko ko ne razume. I zbog toga danas imamo jedan od najpoznatijih tekstova u srpskoj književnosti, a to je objašnjenje Sumatre. I evo šta kaže Bogdan Popović dalje na tu temu. Dosledno gore izloženim razmatranjima i mislima iskazanim u proglasu uredništva, pisac se naravno rešio za ovo poslednje. On se obratio pesnicima i kritičarima mlade škole. Gospodina Siba Miličića kao pesnika zamolio je za neku vrstu malog manifesta, gospodina Todora Manojlovića kao kritičara mladih za teorijsko i istorijsko obrazloženje novih metoda, a gospodina Miloša Crnjanskog za komentar jednoj njegovoj pesmi Sumatra
koju je ovaj ljubazno dao uredniku kao prilog i koja uredniku nije bila dovoljno jasna. Dakle, evo ovde vidimo genezu, kažem ponovo, jednog od najpoznatijih tekstova u istoriji srpske književnosti 20. veka, to je programski tekst Miloša Crnjanskog Objašnjenje Sumatre, koji danas ne bi postojao da nije bilo ove otvorenosti Bogdana Popovića za poeziju novih generacija. Da bismo videli koliko je takav stav ipak bio rizičan u to vreme, treba samo otići godinu dana ranije. U trenutak kada je Miloš Crnjanski objavio čuvenu zbirku pesama, lirika Itake. Prvi ciklus te zbirke izazvao je čitav niz kontroverzi, budući da se u njemu Crnjanski obrušio na tadašnju nacionalnu ideologiju i nacionalne vrednosti koja je sabrana pod zajedničkim imenom vidovdanske etike. Ta vidovdanska etika je jednom našem kritičaru Branku Lazareviću bila naročito bliska i draga i naravno kada je lirika Itake objavljena usledila je salva negativnih reakcija na nju. Kritičari su čak bili donekle i domišljati, pa se mi kada čitamo ove reakcije možemo i nasmejati, ali sumnjam da je Crnjanskom u trenutku kada je te reakcije čitao bilo prijatno. Branko Lazarević se dosta dobro u ovome trenutku uklapa u tu skerlićevsku paradigmu polemisanja, optužuje Crnjanskog da njegova poezija nema smisla, da Crnjanski ne koristi ni interpunkciju, što je, citiram Lazarevića, opšte mesto kod dece sve do 9. godine, kraj citata. Kaže da Crnjanski ima degenerisane izraze, da je defektivan čovek. Dakle, kao i Skerlić koristi argumentum ad hominem, napada apsurdnost, nedostatak smisla i koristi se medicinskom terminologijom. Gotovo isti mehanizmi. I sada sledi jedan paragraf iz kritike Branka Lazarevića koji se gotovo proslavio u srpskoj književnoj kritici. I on glasi ovako, ponovo vrlo oštar. Šta hoće, na primer, taj gospodin Miloš Crnjanski? Šta hoće i sa svojom knjigom, i sa svojim naslovom, i sa svojim pesmama? Od prve strane pa do poslednje uspeo je posred živa srca da pobije nezgrapno i sa nesnosno tupim nožem sve od duha i duše do logike i glave. On prosto pošao ulicom i kao pustahija, dakle razbojnik, psuje, grdi, razbija izloge, izvrće natpise, menja imena ulicama, diže firme sa jedne radnje i meće na drugu, sudara se sa ljudima i beži dalje. Dakle, ovo je viđenje Miloša Crnjanskog iz pera Branka Lazarevića. Zašto se ovaj pasus proslavi u srpskoj književnoj kritici? Pa ne zbog svog polemičkog potencijala, koliko zbog jedne studije Novice Petkovića, koji je bio jedan od profesora na predmetu na kome sada ja takođe držim nastavu. Novica Petković je analizirao ovaj pasus i pokazao kako je on u tipološkom smislu te reči prilično tačan, jer Crnjanski jeste eksperimentisao sa žanrovima na sledeći način. Nazvao bi pesmu Zdravica, nazvao bi zbirku lirika Itake, umesto recimo da govori o epskom pogledu na problem Itake. A u Zdravici bi hvalio nihilizam, krv, odu bi pisao vešalima i tako dalje. Dakle, ovo premeštanje firmi s jedne radnje na drugu zapravo u dosta velikoj meri opisuje žanrovske eksperimente Miloša Crnjanskog, iako to verovatno Branku Lazareviću nije bila naročita želja. Branko Lazarević je još i poznat, postoje čitav niz malih kritičara koji su Crnjanskoga u tom trenutku napadali. Dakle, gotovo svi naši klasici srpske književnosti su prošli kroz ovu vrstu oštrih recepcija i poslušat ćemo samo šta kaže izvesni Ratko Parežanin. Neću čitati ceo citat, dovoljno je samo da istaknem
kako je Crnjanskog nazvao literarnim pajacom, šarlatanom, da ga je na kraju ove zbirke nekako poželao odneti do đavola i da je bio sasvim siguran da će Crnjanski biti zaboravljen. Danas, naravno, niko gotovo osim zaista stručnjaka ne zna za ime Ratka Parežanina, ali čitava naša zemlja zna za ime Miloša Crnjanskog. Naravno, bilo je i autora od kojih ne bismo očekivali da Crnjanskog napadaju. Recimo Sima Pandurović, pesnik koji je u svoje vreme doživeo Skerlićeve napade, je kroz nekih 10 godina i sam na isti način napadao druge pesnike. Tako da je Pandurović u svoje vreme od strane Skerlića isto nazvan nekom vrstom bolesnika. Ta studija Skerlićeva, to jest prikaz, se zove Jedna književna zaraza. A između dva svetska rata Pandurović na vrlo sličan način piše o Crnjanskom. Recimo kaže da je pesma Crnjanskog sa naslovom karikatura svake pesme. Kaže da Crnjanski piše jezikom kojim pišu nepismeni ljudi, naziva ga donekle i šarlatanom, tačnije kaže da Crnjanski rizikuje da bude na taj način viđen, a njegova poezija rizikuje da bude viđena kao ratna roba. Ova poslednja ironična žalka ni po čemu ne zaostaje za najsnažnijim Skerlićevim uvredama na Disov račun. Dakle, vidimo čitav niz kritičara pa i pesnika koji sa nekom vrstom odijuma čak pristupaju Crnjanskom, ali bez obzira na to mi iz njihovih polemika možemo mnogo da naučimo i možemo na kraju krajeva bolje da razumemo poeziju Miloša Crnjanskog i njen revolucionarni potencijal. Kada je Crnjanski objavio 2 godine kasnije Dnevnik o Čarnojeviću, njegov kratki roman, tada su kritičari zaista na neki način pustili mašti na volju, pa evo recimo isti Branko Lazarević kaže da je Crnjanski jednako primitivan, opet u okviru predrasudnosti te epohe, kao Skiti, Kirgizi i tome slično, a onda ga naziva i Fidžijancem. Kaže, psihologija koju on razvija je čisto fidžijanska psihologija primordijalnih i nižih instinkata. Da bismo razumeli otkuda uopšte Branku Lazareviću Fidžijanci, treba da znamo po nešto o sumatraizmu. Zato što je sumatraizam Miloša Crnjanskog bio neka vrsta književnog programa koja je insistirala na dalekim i egzotičnim ostrvskim predelima. To je bila neka vrsta modernističke potrage, sa jedne strane za smislom života, a sa druge strane za nekakvim autentičnim modusom egzistencije. I Crnjanski, kao svaki modernista, taj smisao, taj autentični život nije mogao da pronađe u svom neposrednom okruženju, nego mu je bio potreban neki oblik transcendencije. Bilo mu je potrebno da smisao pronalazi u daljini. Te daljine su za Crnjanskog bile u njegovoj barem imaginaciji na Sumatri i zato ovde Branko Lazarević govori o ostrvu Fidži. Dakle, ponovo Branko Lazarević pokazuje razumevanje poetike Miloša Crnjanskog, ali je negativno vrednuje na sličan način na koji je to radio Skerlić u Disovom slučaju. Naravno, ovde se stvari nisu zaustavile. Crnjanski nije samo nazvan Fidžijancem. Njega su naši književni kritičari nazivali, recimo Velibor Gligorić, gmizavcem. Tako da je Velibor Gligorić sve naše moderniste u to vreme nazvao gmizavcima. Onda neki drugi poput M.S. Jovanovića su Crnjanskog nazivali golubom kome nedostaje mali mozak. Izgubio je centar za ravnotežu. Pročitaću vam evo taj odeljak. Kao oni jadni golubovi kojima je izvađen mali mozak da bi se pokazalo đacima gde je centar upravljanja, gospodin Crnjanski je kljucao u jedno prazno mesto, gledajući u stvari do kojih nije mogao nikako da dođe. Vidite da taj
da taj Skelićevski impuls ostaje vrlo snažan i između dva svetska rata. Uzgred budi rečeno, Branko Lazarević je bio još jedan od učenika Jovana Skerlića. I ovo govorim sa punim uvažavanjem i Lazarevićevog, i Skerlićevog, i Popovićevog značaja. On je neprikosnoven. Te tri figure su učinile vrlo mnogo za srpsku književnost, ali im takođe možemo pristupati kritički i postaviti naše istraživanje u jedan stvarni društveno-istorijski kontekst. Nekada su polemike išle dotle, u slučaju Miloša Crnjanskog, da su završile dvobojem. Verovali ili ne, Crnjanski je, iako pisac, učestvovao i u jednom dvoboju. To je bio klasičan standardni duel koji se odvijao prema pravilima iz 19. veka. I Crnjanski je gotovo nekako u skladu sa svojim temperamentom ušao u dvoboj sa profesionalnim vojnikom, Tadijom Sondermajerom. Tadija Sondermajer je bio član elitnih jedinica avijatičara, čovek obučen u svim vrstama vojnih veština. I Crnjanski je odlučio baš sa Tadijom Sondermajerom da uđe u duel, i to Crnjanski insistira pištoljima. Tadija Sondermajer je nudio Crnjanskom mogućnost da uđu u duel sabljama, zato što u toj vrsti duela možete povrediti protivnika, ali ga ne morate ubiti. Crnjanski je Tadiji Sondermajeru zahtevao da to bude dvoboj pištoljima na život ili smrt. Onda su našli sekundante, pokušavali to da dogovore. Crnjanski umeđu vremenu pomalo na taj duel i zaboravio. Otišao je na more, pokušavali su da ga pronađu, sve to je zajedno trajalo vrlo dugo. I na kraju se prelomilo. Sačuvan je zapisnik sa toga dvoboja. Među sekundantima Miloša Crnjanskog je recimo bio Dušan Matić, takođe naš čuveni pisac. Da vam ne bih čitao ceo zapisnik, samo ću vam prepričati šta se najverovatnije na tom dvoboju dogodilo. Srpska književna istorija je imala sreće što Tadija Sondermajer nije pucao. Ali Tadija Sondermajer je recimo nekoliko dana uoči dvoboja otišao u banku i pokušavao da se raspita da li je njegov život obezbeđen i da li će njegova porodica moći da ima određene prihode ukoliko on u tom dvoboju pogine. Dešava se dvoboj, pištolji su podeljeni. Crnjanski, dakle pored Andrića, verovatno najveći pisac srpske književnosti 20. veka, zato je ovaj dvoboj toliko interesantan. Crnjanski se nakon dostignutoga odstojanja okrenuo i odmah pucao. Tadija Sondermajer i promašio, što se i moglo očekivati. Tadija Sondermajer se okrenuo i upravo na tom mestu gde treba da saznamo šta se dogodilo. Zapisnik je nečitak. Je jedina reč u zapisniku koja ne može da se pročita. I ona otprilike glasi ovako. Gospodin Sondermajer nije opalio, jer umesto da povuče za oroz, povukao je za produžene za oroz. Na srpskom to ne znači previše, zato što je nekoliko reči izostavljeno, ali smatra se da Crnjanski nije povukao okidač, nego da se zaustavio da Sondermajer nije povukao okidač, nego se zaustavio na nekoj vrsti ukrasnog dela oko oroza. I najverovatnije je to razlog što je Crnjanski ostao živ. Da je Tadija Sondermajer odlučio da puca u Crnjanskog, mi danas ne bismo imali drugu knjigu Seoba, ne bismo imali roman o Londonu, ne bismo imali knjigu o Michelangelu, doduše ni Crnjanski ne bi doživeo da ga nazivaju fašistom, nacistom i da ne može da se vrati u zemlju. Dakle, čitava slika istorije srpske književnosti 20. veka bi bila značajno drugačija da je Tadija Sondermajer odlučio da puca u našega pisca. Crnjanski, inače, ovo baš i nije vezano striktno za književne polemike, ali Crnjanski je bio razočaran. Svome prijatelju se posle izvesnog vremena Crnjanski požalio i evo citiram: mene je užasno vređalo što Sondermajer nije hteo da puca.
Pitao sam se da mu nije ispod dostojanstva da puca na mene. Bio sam izvan sebe, ali moram da priznam da me je njegov gest iznenadio i zaprepastio. Bilo je u njemu nečega zbilja viteškog. Tako je završio svoj prikaz ovoga duela Crnjanski. Naravno, Crnjanski je između dva svetska rata i u godinama neposredno nakon Drugog svetskog rata bio izrazito kontroverzna figura, ne samo zbog ovih dvoboja i polemika koje smo čitali, nego i zbog svojih pogleda na određena nacionalna pitanja. O tim pogledima se i dan danas vodi ogromna debata. Crnjanski je u listu Vreme 30. godina, a donekle i u listu Ideje, objavljivao neku vrstu antikomunističkih tekstova, ali u isto vreme izveštaja iz Berlina. Sad u tim izveštajima se naravno pominju ime i Hitlera i Goebbelsa i drugih, ali ona nisu uvek pomenuta kao što bismo očekivali u nekakvom derogativnom kontekstu. Prije nego što pročitam po neki citat, treba imati u vidu šta je bila aktuelna politika tadašnje jugoslovenske vlade. Ona nije bila protiv Nemačke tih godina, naprotiv. Ovo što piše Crnjanski u velikoj meri u duhu zvanične jugoslovenske politike toga doba, ali i dalje je zbog toga Crnjanski na tapetu kritika. Recimo kada kaže da je von Ribbentrop najlepši čovek među nacionalsocijalistima. Ili kada recimo kaže kako je Göring kao neki germanski bog. Ili se recimo pohvali kako mu je Hitler spustio ruku na rame i da ga je takođe ohrabrivao zato što objektivno prikazuje situaciju u Nemačkoj. Možete pretpostaviti kakve su se sve interpretacije ovih stavova mogle napraviti. I recimo Krleža je Miroslav Krleža, hrvatski pisac, je Crnjanskog nazivao fašistom, Marko Ristić ga je nazivao nacistom, Crnjanski je bio nepoželjan dugi niz godina nakon Drugog svetskog rata, a zapravo kada bi se sveli računi, mislim da je Crnjanski jednostavno bio u nekoj vrsti nacionalističkog zanosa, različitim nacionalnim ideologijama toga doba, pratio ovu vrstu jugoslovenske politike toga vremena i u svojim privatnim stavovima, kao što neki tumači pokazuju, može da se vidi i otpor i kritika tadašnjeg režima koja možda u ovim javnim izveštajima nije mogla da ispliva u prvi plan. Međutim, postoji još jedan autor koji je u velikoj meri prošao kroz ovo vatreno krštenje srpske književne kritike posle Drugog svetskog rata. To je Vasko Pop. Vasko Popa je bio naš čuveni pesnik posle Drugog svetskog rata, predstavnik te takozvane generacije posleratnih modernista, koja više nije morala toliko da polemiše i da se bori za pravo da budu moderni u odnosu recimo na pesnike između dva svetska rata. Oni su umeli da se okreću tradiciji, da uspostavljaju neku vrstu kontinuiteta sa svojim prethodnicima. Međutim, ipak je postojao jedan veliki neprijatelj, a to je pokret socijalne propagandne literature nakon Drugog svetskog rata. I kritičari koji su bili na tim realističkim pozicijama nisu dobro reagovali na poeziju Vaska Pope. Među tim kritičarima bio je Milan Bogdanović. Milan Bogdanović je takođe bio neka vrsta Skerlićevog učenika, što je takođe važno napomenuti. I Bogdanović recimo o Vasku Popi, jednom od klasika srpske književnosti, danas kaže sledeće. Hteo bih da Vasko Popa uvidi da mi nije ni želja ni namera da ga udavim, već naprotiv da mu pružim ruku da iz mutne bujice ispliva. Verujem da se Vasko Popa radovao dok je čitao kako ovaj kritičar ipak ne želi da ga udavi, nego da mu pomogne. Ima jedna stara francuska šaljiva priča o čoveku koji spasava davljenika, koji je sam skočio u vodu i kome vukući ga iz vode i dok je još u vodi udara i vruće šamare. Dakle, ovde sada Bogdanović predlaži drugu vrstu terapije, šamaranje Vaska Pope, da mu se kad stane opet nogom na tvrdu zemlju davljenička želja
više nikad ne povrati. Za Vaska Popu ja ovom anegdotom ništa ne prejudiciram. Sumnjamo da baš ništa nije prejudicirao Milan Bogdanović ovom anegdotom, ali možemo da vidimo ponovo taj Skerlićevski temperament. Se Bogdanović, poput Jovana Skerlića, isto služi medicinskom metaforikom. Kaže da su strujanja u savremenom pesništvu, citiram, simptomatična, dakle da ispoljavaju gotovo simptome nekakve bolesti. Pa je onda zamerao Vasku Popi ofanzivu nesmisla i besmisla, nihilizam, egzistencijalizam. Jovan Skerlić svojevremeno nije mogao da podnese filozofiju danskog filozofa Serena Kierkegaarda. Skerlić ga je nazivao šaljivo Kierkegaard, želeći da kaže koliko je takav egzistencijalistički stav prema svetu ohol i društveno neosvešćen. Bogdanović je takođe istakao i crni humor u Popinoj poeziji, ali ga je negativno vrednovao. Istakao je njen antipoetski karakter, ali je taj karakter takođe negativno vrednovao. Kazao je kako je njegova besmislenost smišljana. Dakle, Bogdanović je ipak uvideo osnovne poetičke odlike poezije Vaska Pope. Isto kao što je to nekada uradio Branko Lazarević, isto kao što je to nekada uradio Jovan Skerlić. Ali ih je ponovo kao ova dva autora negativno vrednovao. I naravno, nisu se ni ovde čak stvari zaustavile. Postoji i kritičar koji je Vaska Popu branio, to je bio Zoran Mišić, i na sasvim drugom spektru u odnosu na Milana Bogdanovića Zoran Mišić je kazao kako je Popina poezija možda i suviše racionalna, možda i suviše promišljena i da svakako predstavlja jedan vrlo brižljiv rad na tekstu. Mi danas smo potpuno svesni ispravnosti ove ocene Zorana Mišića, ali kada nam je potrebno da sagledamo i doživimo šok koji je izazvala poezija Vaska Pope, mi ćemo se vratiti Milanu Bogdanoviću. Jer je reakcija Milana Bogdanovića bila autentična u tom smislu da otkriva novinu književnih strujanja koja je Popa predstavljao. Tako da su nam potrebne obe strane ove medalje da bismo na adekvatan način razumeli tu književnu pojavu. Nekada su dakle srpski pisci završavali na dvobojima i duelima, a nekada su završavali na sudu. Recimo Danilo Kiš, jedan od prvih naših postmodernih pisaca, zajedno sa Borislavom Pekićem, Miloradom Pavićem i drugima, Danilo Kiš je recimo završio na sudu zbog jedne svoje knjige. U pitanju je bila knjiga Grobnica za Borisa Davidovića iz 1976. godine, oko koje se povela velika polemika. Jedan novinar, Dragoljub Golubović, je u listu Oko decembra 1976. godine objavio tekst pod naslovom Ogrlica od tuđih bisera. I taj tekst i drugi tekstovi koji su Kiša napali za plagijat, da je svoju knjigu plagirao, su izazvali ovoga pisca da napiše neku vrstu odbrane svoje poetike. Jer mi znamo da je postmoderna poetika u velikoj meri počivala na citatnosti, na dokumentarnosti i na poigravanju između fiktivnosti i dokumentarnosti. Tako da je Kiš na ovaj način u svojoj knjizi iskoristio čitav niz izvora i sa njima se poigravao, parafrazirao ih, koristio, što je naravno kritičarima koji nisu razumeli postmodernu poetiku zapalo za oko. Kiš je dakle napisao knjigu Čas anatomije 1978. godine i u njoj se obračunao sa ovim prigovorima protiv svoje knjige Grobnica za Borisa Davidovića. Razvoj događaja je išao svojim tokom, tako da je Golubović zbog toga tužio Kiša
za krivično delo klevete. Kiš je završio na sudu zbog toga što je napisao knjigu koju kritika nije razumela. Oktobra 78. Kiš je dao prvu izjavu na tom sudu, januara 79. Dakle, vidite da to traje čitav niz meseci, a potrajaće, boga mi, oko godinu i po dana to suđenje. Kiš je bio na glavnom pretresu. Oslobođen je optužbi marta 1979. Pa su se onda kritičari žalili na tu odluku i tek juna 1980. se proces završio. Dakle, od 78. do 80. je trajala ova Kiševa muka sa sudovima zbog toga što je objavio postmodernu knjigu. To je jedna od kulminacija polemičkih u našoj istoriji književnosti. I ja ću vam sada pročitati koliko god to apsurdno delovalo. Tu odluku suda iz 1980. godine koja Kiša oslobađa odgovornosti za to što je postmodernista. Ovo je valjda jedan od retkih primjera da sudovi raspravljaju o stvarima književnosti. Oni su nam iz istorije književnosti donekli poznati od Bodlera do danas, ali evo u istoriji srpske književnosti trenutka kada se Okružni sud u Beogradu izjašnjava na temu postmodernih postupaka. Vrlo zanimljiv kuriozitet. Citiram. Prelazeći na ocenu da li okrivljeni može biti krivično odgovoran za krivično delo uvrede, Okružni sud nalazi i u svemu prihvata stanovište prvostepenog suda, da okrivljeni Danilo Kiš ne može biti krivično odgovoran za uvrede zbog toga što se okrivljeni uvredljivo izrazio prema privatnom tužiocu u književnom delu, ozbiljnoj kritici, u odbrani prava i pri zaštiti opravdanih interesa. Naime, nesporna je činjenica da je celokupno istupanje okrivljenog Kiša preko pomenute knjige i datih izjava došlo kao odgovor na izneta javna tvrđenja privatnog tužioca da je njegovo delo Grobnica za Borisa Davidovića plagijat, ne originalni rad. I sada trenutak kada se sud dotiče postmoderne. Ovakva njegova istupanja imala su za cilj da pobiju takva tvrđenja koja on smatra neistinitim i da pri tome opravda književni postupak koji karakteriše dokumentarnost i jedno posebno korišćenje dokumentarne građe u njegovom oblikovanju. Mogu samo zamisliti koliko je sudijama u tom trenutku bilo teško da učestvuju u jednoj književnoj polemici koja je naravno imala i svoj nastavak. Nije bilo dovoljno što je Kiš oslobođen optužbi na sudu, Dragan Jeremić je ubrzo napisao knjigu pod naslovom Narcis bez lica i u toj knjizi u ogromnoj meri ponovio najstariju Skerlićevu argumentaciju protiv Disa. A to je da je Disova poezija neoriginalna iz druge i treće ruke. E pa isto to su zamerili i Danilu Kišu, da je njegova knjiga plagijat i da nije samostalno delo. Čak je Dragan Jeremić iskoristio još jedan Skerlićevski mehanizam koji kaže ne pišem ja o Kišu zbog Kiša, nego zbog toga što je on jedna književna pojava koja zabrinjava. I evo poslušajte jedan od pasusa sa početka te knjige. Ja računam da može biti interesantno da više primjera pročitam, zato što ne naiđe čovjek svaki dan na sve njih zajedno. Pogrešno je misliti da je Narcis bez lica uglavnom i bradom samo Kiš. To je svaki pisac koji sebe ne vidi ostvareno u svom vlastitom delu nego u tuđem. Reč je o epigonu uopšte. Epigon nastoji da se ogleda u tuđem delu, ali u ovome nema njegovog lica, već lica onoga koji je to delo stvorio. Nemam potrebu da se kao Kiš služim ličnim uvredama, psovkama i insinuacijama. Imajte u vidu dakle da je Kiš već bio na sudu, da su ga više nego vređali i insinuirali u ovom trenutku. Jer sam duboko uveren da mi činjenice idu u prilog i da je dovoljno da ih iznesem, pa da svima bude jasno
da je grobnica za Borisa Davidovića uglavnom konglomerat prepričanih, pozajmljenih, imitiranih i direktno preuzetih tuđih ostvarenja. I da je prema tome neodrživ Kišov pokušaj da u času anatomije takav način pisanja prikaže kao tobože opravdan i dobar. Opet, možemo mi donekle da se složimo sa Draganom Jeremićem kada je reč o značaju dokumentarnosti, citatnosti, postupaka reciklaže u postmodernom delu. I to je isti onaj fenomen koji smo imali na primjeru Jovana Skerlića i Branka Lazarevića i Milana Bogdanovića. U svojim polemikama svi su oni bili u kontaktu sa poetičkim odlikama jednog teksta i ponekada su ih dosta dobro i analizirali, ali je stvar bila u tome kako su vrednovali njihovu poziciju u istoriji srpske književnosti 20. veka. Mi se dakle danas možemo i složiti u knjizi Dragana Jeremića sa pojedinim zapažanjima, paralelama, književno-istorijskim referencama koje Kiš vrši, ali se nećemo složiti sa opštim pogledom na celinu i vrednost takvoga postupka. Ali kao što vidite, čitav onaj repertoar polemičkih sredstava se na svakome prelomnome mestu u srpskoj književnosti 20. veka ponovo javlja. On isplivava na površinu, kao po nekakvom unutrašnjem zakonu književne istorije. Nije srpska književnost jedina u kojoj su polemike imale izrazito zapaženo mesto, naravno, ali iz ovoga niza polemičkih reakcija na svaki prelomni trenutak u razvoju srpskog modernizma, mi možemo da vidimo koliko je taj polemički mentalitet bitan bio u srpskoj književnosti 20. veka. I možemo da ga iskoristimo na konstruktivan način. Kada čovek proučava polemike, on zapravo ne treba toliko da učestvuje u tim polemikama, koliko da ih sagledava sa distance književnog istoričara i da vidi zašto su te polemike vođene i šta i koje zaključke iz njih mi možemo da izvučemo. Jer uključiti se na jednu stranu te polemike nepristrasno uglavnom znači samo kontinuiranje istoga ovoga nerazumevanja i nesporazuma. I za kraj sam ovoga predavanja sam ostavio, evo čini mi se, jedan slučaj koji se dosta dobro uklapa i u temu koju smo slušali i nastavit ćemo da je slušamo posle, dakle ovoga položaja srpske književnosti u južnoslovenskom kontekstu. Mi na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima imamo jedan predmet koji se zove južnoslovenska komparatistika i tu se proučavaju slovenačka, hrvatska, makedonska, bugarska književnost u okviru jednog dvosemestralnog kursa. I on je, kao što vidite, nazvan stručno južnoslovenska komparatistika. Međutim, Andrićevo delo, recimo, za koje možda ne biste očekivali da su ga u njegovo vreme polemike okruživale, jer je Andrić bio poznat kao rezervisan, zakopčan, zatvoren pisac sa visokim diplomatskim sposobnostima i sa savršenim osjećajem za istorijski trenutak. Jedini možda trenutak kada ga je taj osjećaj izneverio jeste sam početak 20. veka i trenutak iz 1914. godine kada Andrić ipak završava u tamnici. Ali to traumatično iskustvo tamnice je očigledno oblikovalo buduću Andrićevu opreznost i uzdržanost. Ali čak i taj oprezni i uzdržani Andrić nije mogao da izbegne svojoj posthumnoj sudbini. 90. godina sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji, Andrić postaje persona non grata, ako tako smemo da kažemo, u određenim kontekstima. I nije to bio samo Andrić, nego i Milorad Pavić, recimo. To verovatno nećemo imati prilike i vremena danas još da razgovaramo. Ali evo ja ću vam pročitati kako je 90. godina Andrićevo delo, konkretno 1992. percipirano u Hrvatskoj, u Bosni, a onda kasnije 2000-ih postoji izvesne reakcije i u Srbiji.
Ivan Lovrenović, recimo, se u jednom govoru iz 1992. godine, što je interesantno, zalagao za vraćanje Andrića u kanon hrvatske književnosti. Međutim, možete na osnovu toga pomisliti da je njegovo zalaganje ideološki otvoreno i da predstavlja zapravo jedan most ka nekoj vrsti kulturološkog ujedinjenja. To naravno nije bio slučaj. Ja ću vam pročitati nešto duži citat i odmah vam se izvinjavam na jednoj vulgarnoj reči koja je sastavni deo toga citata, a koju možda ipak treba pročitati da bi se stekao pravi utisak o dubini i snazi ove netrpeljivosti koja je tada vladala prema Andrićevom delu. I kada ga ne spominje, ovaj tekst stalno govori o Ivi Andriću, o slučaju Ivo Andrić u hrvatskoj književnosti. Hrvatska je književnost naime dopustila da do danas ostane i svojom voljom, bez jednoga od 2-3 najbolja svoja pisca u svojoj povijesti, isključivo iz vanjskih, efemernih, drugorazrednih, jednom rečju van književnih razloga. Koji su to razlozi? Grubo govoreći, u taksativnom pregledu, evo ih. Andrić je zabacio i ekavicu i primio ekavicu. Andrić je bio kraljevski jugodiplomat. Andrić je odbio uvrštavanje u hrvatsku antologiju. Andrić se izjasnio kao srpski pisac. Andrić je živio u Beogradu i nažalost sada dolazi taj malo ipak vulgarni deo. I konačno, Andrić je bio dvoličan, prevrtljiv, neiskren, u svakom slučaju srpsko-jugoslavenska kurva i izdajnik. Dotle je išla netrpeljivost prema Andrićevom opusu. I kako komentariše Lovrenović ovaj stav? Sve iako su zasnovana, pogledajmo kamo spadaju ova spočitavanja. Dakle, ovo je jedno implicitno usvajanje ideološke mržnje, bez obzira na ovaj stav aproprijacije ovoga pisca. Kaže onda dalje Lovrenović, isključivo u osobno, privatnu, građansko, moralnu i političku domenu. S književnim određenjima ti kriteriji nemaju ama baš ništa. Kraj citata. Pogledajte još jedan citat, pošto je i ova tema vrlo politički aktuelna i Andrićev opus je, što je poseban paradoks. Andrićev opus, mi imamo u kanonu, dakle, naše književnosti autora, koji na besprekoran način premošćuje savremene političke jazove između srpske, hrvatske, bosanske i tako dalje književnosti i kulture. I mi tog autora ne koristimo kao most i kao pokušaj sinteze, nego se sporimo, polemišemo i zapravo vidimo ne taj most, nego vidimo samo onu bujicu koja bi trebalo političku da nas razdvaja. Pa to je toliko protiv duha Andrićevog opusa, da je to neverovatno. Andrić je napisao roman na Drini Ćuprija, centralna ideja toga romana je da se lična, kolektivna i nacionalna trauma nekako može zalečiti građenjem mosta, kao što je Mehmet Paša Sokolović sagradio taj most da bi svoju crnu prugu u svom identitetu i kulturološkom i ličnom izlečio. Dakle, Andrić kao pisac metafore mosta postaje mesto i poprište zloupotrebe toga mosta da bismo mi preko njega prelazili i lakše se sporili i vikali. Tako da je to se dogodilo, nažalost, tada i, evo recimo, u seriji Hrvatski klasici iz 1995. godine, predgovor Andrićevim pesmama u prozi. Piše ga Dubravko Horvatić, potpredsednik Matice Hrvatske. I citiram. Od takvih riječi, govori o Andrićevim stavovima, koje vonjaju ne samo na nacionalnu izdaju, nego i na poziv za genocidom nad vlastitim narodom. Andrić je retroaktivno optuživan za genocid, uzgred budi rečeno, isto kao i Milorad Pavić. Pa do elaborata u kojem je kao pomoćnik ministra vanjskih poslova Kraljevine Jugoslavije razradio program genocida nad Albancima na Kosovu,
bio je samo korak. Boljševička Jugoslavija oprostila je Andriću njegovu vjernu službu srpskoj kraljevskoj dinastiji zbog njegova zagriženog jugoslavenstva, koje je umjela iskoristiti i nagraditi, izborivši mu diplomatskim putovima 1961. Nobelovu nagradu za književnost. Naravno da je bilo diplomatskog posredovanja za Nobelovu nagradu kao što uvek ima, ali osporiti književnu vrednost Andriću u ime ove političkog oportunizma je prosto književno istorijski netačno. I nastavlja Horvatić, Ivo Andrić, koji je u svom pjesničkom, pripovjedačkom, romansijerskom i eseističkom opusu bio stalno zaokupljen etičkom problematikom, ne može nam svojim životom biti moralnim uzorom. On je tip pisca kod kojega doista treba lučiti život i djelo. A njegovo djelo, onaj dio koji nas se tiče, ostaje trajnom vrijednošću hrvatske književnosti, za koju je Andrić bio već mrtav kad je prevalio tek 30. godinu života. Ovde naravno ulazimo u srce spora, čiji je Andrić pisac. I taj spor, što je interesantno, će u 21. veku delovati toliko apsurdno, zato što u 21. veku danas je najaktuelnija teorijska metodologija pokret svetske književnosti. Jedan oblik globalizacije primenjene u stvari književnosti. Pitanja kako mi možemo da proučavamo celinu književnog nasleđa sveta i da li je to uopšte moguće. Pitanja koji sve geopolitički faktori utiču na mesto određenih pisaca u svetskom književnom kanonu. Pa u jednoj antologiji svetske književnosti, srpska, hrvatska, bosanska, bošnjačka, kako god ih mi sada nazvali, književnost će možda moći da uđe isključivo kao ceo region. Niko u te antologije neće uključiti nikoga pojedinačno, niti ćemo im biti interesantni, a sporovi oko kojih se ovde već decenijama lome koplja će eventualno u toj antologiji biti svedeni na nivo jedne vrlo kratke i svima nejasne fusnote. I evo da nastavim nešto još malo o tim sporovima. Recimo u Bosni 1999. godine predsednik takozvanog općinskog društva Bošnjačke zajednice kulture Preporod iz Tuzle je Andriću pripisao veliku odgovornost, citiram, veću možda i od samih realizatora projekta Velika Srbija. Pa su onda u jednom zborniku Andrić i Bošnjaci iz 2000. godine kazali sledeće: u književnoj dionici te protiv bošnjačke ideologije najsnažnije uporišne stope koje do dana današnjeg podhranjuju protiv bošnjačku praksu jesu dijela Njegoša, Mažuranića i Andrića. Dakle, Njegoš, Mažuranić i Andrić. Kako književni klasici prolaze u turbulentnim političkim periodima kojima, nažalost, naš prostor nikada nije oskudevao, a nešto nam se i čini da će se ta plodotvorna tradicija i dalje nastaviti. A izvesni Adil Zulfi Karpašić u istom tom zborniku jedan njegov citat figurira koji glasi na sledeći način. Citiram: dok su bosanski četnici vršili pokolje muslimana, dotle je Andrić pisao svoje romane koji su trebali da budu opravdanje pokolja muslimana. To je bio pokušaj stvaranja alibija za te zločine. Dakle, ovde je Andrić gotovo predstavljen kao ratni zločinac. Ne postavlja se nikakva razlika između ratnih zločina i Andrićeve književnosti koja je pritom sve vreme insistirala na pomirenju. Baš kao što recimo i lažni car Šćepan Mali Njegošev počinje u turskom taboru. Dakle, sa prihvatanjem iznutra razumevanja strane koja je suprotstavljena. To su bili veliki pisci. A veliki pisac nikada ne zauzima jednu isključivu ideološku stranu u određenome konfliktu. To je još jedna reakcija novijega datuma. Ona potiče iz Srbije. Ja sam takođe vrlo treba biti oprezan i prema tom problemu,
jer sada može postojati reakcija da se Andrić, umesto da bude hrvatski, bošnjački ili čiji god pisac, sada proglasi za srbijanskog pisca. Ali ja sam protiv ove odrednice srbijanski. Čini mi se da ona sužava raspon srpske kulture i u tom pogledu zaista ne bi trebalo, kao što kažem, oživljavati te polemike. Mislim da bi bolje nam bilo da radimo na njihovom prevazilaženju i umesto što se sporimo o tome koji sve rukavci Andrićevog opusa gde pripadaju, a mogu se govoriti zaista o raznim problemima, umesto toga mislim da bi nam bilo možda i konstruktivnije da razmišljamo o tome kako da svi zajedno uđemo u taj kanon svetske književnosti i da budemo globalno prepoznati i da se izborimo za mesto srpske kulture i kulture južnoslovenskog regiona u kanonu svetske književnosti. Postoji još jedan primer i podsjećam sebe ponekada i neiskusnije i stare profesore koji završavaju po 20-30 minuta, ali ja evo obećavam da ću sada završiti u roku od 5 minuta. Ima još jedan primer savremeniji u Srbiji, recimo Momčilo Nastasijević je skoro postao predmet polemike. Na jednoj ceremoniji povodom proslave Dana pobede citirani su stihovi iz zbornika dobrovoljačke lirike. Taj zbornik je bio posvećen, citiram, ocu Srbije, generalu Milanu Nediću. Ne moram ništa drugo da citiram o prirodi toga zbornika. Međutim, kontroverzni stihovi su pripisani Momčilu Nastasijeviću u medijima. I nekoliko dana je postojalo ogromno spinovanje tih informacija. Momčilo Nastasijević nije napisao te stihove, međutim, novinari u tom trenutku sigurno nisu pomno i brižljivo čitali Momčila Nastasijevića, ali je interesantno ukazati na predistoriju toga problema. Dakle, govorilo se o pripadnosti Momčila Nastasijevića ideološkoj, toj dešnjačkoj ideologiji i taj spor ima istoriju staru, barem nekih, pa evo još iz 39. Jedan biograf Momčila Nastasijevića kaže sledeće, Milutin Devrnja. Citiram, u kući profesora Najdanovića, Dimitrija Najdanović, u stvari Najdanović bio neka vrsta ideologa Ljotićevoga pokreta. Dakle, u kući profesora Najdanovića, finoga sagovornika i poznavaoca svih kulturnih, a naročito filozofskih problema, vode se do duboko u noć veoma česti i vanredno aktualni i živi razgovori u kojima Momčilu pripada vidni udeo. Dakle, ova vrsta ideološke demarkacije postoji jako dugo u vezi sa Nastasijevićevim opusom. I evo šta se dogodi kada mi određene probleme ne razrešimo sasvim na naučnom planu. Onda se oni u popularnoj kulturi vrate sa nekom vrstom kamate. I mislim da je evo ovo moje današnje predavanje bilo upravo jedan pokušaj književno-istorijskog pregleda i izbegavanja opasnosti koje na tom putu vrebaju i pokušaja da se bolje sa tim opasnostima upoznamo nego da ih ignorišemo i da nas se onda u nešto drugačijem i uglavnom ideološki nepodnošljivom obliku vrate. Tako da hvala vam na strpljenju, nadam se da vas nisam preopteretio informacijama. Спасибо огромное, Бранко, за чрезвычайно интересную лекцию. Пожалуйста, вопросы, коллеги. Я очень призываю студентов, особенно российских вузов, воспользоваться возможностью задать свои вопросы, потому что такой возможности мы не имеем каждый день, в отличие от белградских студентов. Ja mislim da sada studenti iz Beograda pomalo i žive u strahu da ih ja ne prozovem da po nešto pitaju, ali evo, bezbedni ste da znate. Prozvaćemo ih mi. Možete vi. Пока, коллеги, вы, может быть, думаете, можно тогда я задам несколько вопросов. И первый вопрос. Каково отношение критики вот к самой новейшей литературе? И, да, прошу прощения, и связанный с этим вопрос, а когда прекратилась трактовка модернистской литературы как литературы низкого качества?
То есть когда критика начинает приветствовать модернистскую литературу? Dakle, što se tiče ovoga prvoga pitanja, u savremenoj književnosti takođe postoji čitav niz polemika koje se neprekidno vode. Dakle, recimo, jedan od autora koji uglavnom privlači veliku pažnju javnosti je sigurno Svetislav Basara, i tu je samo dovoljno prelistati dnevnu štampu. Dakle, mislim da ruski studenti mogu jednostavno da ukucaju u Google pretragu Svetislav Basara polemike i da će se u tom velikom nizu reakcija bolje upoznati možda i nego da ih ja ovde parafraziram. A što se tiče takođe i na tu temu, ne samo Momčilo Nastasijević, skoro je recimo i opus Desanke Maksimović došao u javno oko i to je postala vrlo kontroverzna tema. Dakle, Desanka Maksimović je tako bila na neki način izostavljena iz određenog stepena školskih čitanki zapravo, i argumentacija na tu temu, ako ja je sada ovde možda malo i netačno parafraziram, je bila da je delo Desanke Maksimović svevremeno, ali da zbirka Tražim pomilovanje možda jeste svevremena, ali nije dovoljno savremena. I kada uđete sada u strukturu te argumentacije, i ona je pomalo neobična, zato što je zbirka Tražim pomilovanje iz tih 60. godina 20. veka zapravo bila jedan od pravih trenutaka kada je Desanka Maksimović bila potpuno savremena. Zato što je okretanje tradiciji, dijalog sa tradicijom u tom periodu postao nešto vrlo moderno, vrlo aktuelno i vrlo popularno. Tako da izostaviti tu zbirku ili tekstove iz te zbirke književno-istorijski gledano nije bilo sasvim na mestu. Dakle, i savremeni pisci, kao što vidimo, evo, na primer, Svetislav Basara, i sam učestvuje u čitavom nizu polemika i ne ostaje dužan suprotstavljenoj strani ni malo, ali i ovi stari, pošto je drugi deo vašeg pitanja se ticao modernističkih pisaca, i ovi stari modernistički pisci su takođe uključeni u polemiki dan danas i posle svoje smrti. Skoro sam pročitao recimo jednu vrlo interesantnu knjigu Nemanje Radulovića, profesora sa moje katedre, koja govori o tom nekom možda i popularnijem sloju modernističke književnosti, konkretno njenom ezoteričnom aspektu, i pokazuje koliko je i na tom polju bogatstvo polemika bilo prisutno. Tako da ovo je jedna zaista neiscrpna tema i ne nazire joj se kraj, i na našu radost, a ponekad i на нашу штету. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, есть ли какие-то вопросы? Райна, пожалуйста. Hvala. Ja bih htjela da pohvalim pre svega ovo predavanje Branka Vraneša zbog toga što je bilo vrlo dinamično. Izabrao je odlične primere, veoma zanimljive, i trudio se da govori sporo i povremeno je čak prevodio po neku reč, naročito neke reči koje su onomatopijskog porekla, pa je pokušavao da pronađe odgovarajući prevod, pa je to zaista bilo dobro i mislim da su i ruske kolege mogle dobro da ga razumeju. Ja sam, slušajući ovo predavanje, razmišljala o tome kako bih ja kao lingvista na drugačiji način pristupila ovim delovima tekstova koje smo čuli od Branka. Pa sam zato, Branko, htjela da vas pitam koliko su se lingvisti bavili tim tekstovima, tim polemikama, ko se recimo najviše time bavio i na čemu se najviše radilo u vezi sa tim? Da li je to leksika ili je to, ne znam, sintaksa, stilistika i tako dalje? Dakle, da li je bilo i lingvističkih analiza, posebno zbog toga što pisci o kojima vi ovde govorite spadaju zaista u važne pisce, dakle nije to nešto što je beznačajno i taj njihov jezik u tom polemičkom diskursu je takođe veoma važan i verovatno veoma zanimljiv. To je jedna stvar, a druga stvar još je i ova. Da li je ovo sad što ste vi nama govorili, da li je to da li su to tipične, tako da kažem, polemike,
Zbog toga što je jezik, čini mi se, vrlo oštar, izbor tih nekih reči, uvrede koje su bile izrečene na račun jedni drugih. Da li postoji, ja sad pretpostavljam da ste vi birali ono što je najsočnije, najzanimljivije za publiku, da li postoji neke polemike koje su visoko intelektualne, gde se vodilo računa o tome da se ne uvredi neki drugi pisac i tako dalje? Da li namerno to niste o tome govorili zato što ste hteli ono što je najdinamičnije ili tako nešto možda i ne postoji? Hvala vam i na komentaru i na pitanju i ajde onda da ovaj prvi deo o jeziku zaista jeste beskrajno interesantan. Možda jedna od najpoznatijih polemika baš na tom nivou koji je učestvovao jedan lingvista jeste polemika Aleksandra Belića protiv Momčila Nastasijevića. Taj Belićev tekst se zove Nasilje nad jezikom i on je interesantan iz više aspekata. Vrlo slično kao i ovi prethodni tekstovi, ni on ne oskudeva u ličnim uvredama, ali takođe tačno pogađa mehanizam. Jer mi danas kada govorimo o sintaksi konkretno Momčila Nastasijevića, mi smo vrlo svesni postupaka i oneobičenja, a ja bih čak lično kazao izobličavanja sintakse u pojedinim njegovim pesmama. To izobličavanje ima za svrhu da na neki način predstavi jedan izobličeni infernalni svet, recimo u ciklusu Reči u kamenu. Međutim, kada je Nastasijević objavljivao svoje pripovetke, Aleksandar Belić je napisao taj tekst Nasilje nad jezikom i oštro osudio tu i takvu sintaksu jer se nije uklapala u sintaksičke norme ili u tada utvrđeni i standardizovani književni jezik. To je verovatno jedna od najpoznatijih polemika lingvističkih, direktno lingvističkih o jednom autoru i on ima svoj nastavak. Novica Petković, koji je takođe po obrazovanju bio lingvista, se nadovezao na ovaj tekst, ali ga je opet preoblikovao. Pokazao je kako pojedini Belićevi stavovi mogu da važe pod uslovom da ne usvojimo Belićevo vrednovanje. I to se stalno dešava sa polemikama. One na taj način bivaju reinterpretirane. Ja sam birao primere koji jesu najmarkantniji, recimo iz Skerlićevog teksta koji god primer da uzmete, on će manje više tako izgledati. Iz teksta Branka Lazarevića ili Milana Bogdanovića vrlo slično. I birao sam najranije reakcije. Dakle, birao sam one neposredne reakcije na određene zbirke i knjige. I te i takve reakcije, kada su bile negativne, su zaista redovno i po pravilu bile vrlo burne. I birao sam paradigmatske polemike. Ove 3-4 polemike koje sam izdvojio su verovatno najpoznatije polemike u srpskoj književnosti 20. veka i tekstovi koje sam citirao su uglavnom dolaze od najpoznatijih učesnika tih polemika. Tako da, bez obzira na ovu vrstu pitoresknih detalja koje smo imali prilike da čujemo, rekao bih da su oni u velikoj meri paradigmatski. Da nisu toliko na marginama nekakvih zanimljivih fenomena, nego zaista su u samoj srži srpske književne istorije. Suptilne i diskretne polemike se jesu vodile, ali su one možda bile karakterističnije za period nakon što već prođe izvestan broj godina od objavljivanja neke zbirke pesama ili romana i tome slično. I moj afinitet me nekako tome i vodio, ali ima vrlo interesantnih implicitnih polemika između takođe dve polarizovane figure u našoj književnoj javnosti, Novice Petkovića i Radomira Konstantinovića, tako da ima ovde zaista ogroman broj vrlo provokativnih tema za razmatranje, ali koje opet treba razmatrati sa književno-kritičkim pijetetom i sa nekom vrstom distance prema njima. Tako da hvala još jednom. Ja, pожалуйста, Andrej Nikolajević. Ne bih hteo oduzeti reč studentima, ipak, da li da prozovem neko po principu slučajnosti? Pa ja vam neću zameriti, ali... Dobro, prvo ću reći nešto od sebe, pa ćemo vidjeti da li ću progutati sve vreme koje smo za diskusiju evo rezervisali. Prvo, pozdravio bih odabir teme vašeg predavanja, jer se retko sreće takav koncizan pregled polemika oko centralnih književnih dela i
ličnosti iz srpske literature. I pregled je koji ste dali zaista sjajan. Dali ste ga sjajnim jezikom, ja sam uživao slušajući taj srpski jezik, vrlo logično i dinamično, ta je reč već pala od koleginice Dragičević. I što je još vrlo važno, vaše je opredeljenje humanističko, znači u onom širem smislu, što je svakako, što bi rekla zapadna braća, za pozdraviti. Mislim da je i za teoriju književnosti centralno pitanje nalaženje mesta, i to ste pomenuli, srpske literature u krugu, kako ste rekli, pokreta svetske književnosti. Zaista i za lingvistiku, i za istoriju kulture, i za književnost postoji izazov, challenge, što bi rekli naši anglosaksonski partneri, da se izborimo, da se čujemo, da se čuje naš glas. Što smo, zašto smo na svetu, i to možemo reći i preko naših književnih i naučnih dela. Predvidim da demokratizacija diskursa kroz najnovija sredstva informisanja, internet, Facebook i sve ostalo, dovešće do dalje deintelektualizacije celih tih polemika. I za sad ne vidim kako bismo, osim čuvajući akademski, neutralan, uravnotežen pristup našem predmetu, da se borimo i protiv tog talasa i vala koji nam preti, koji preti celom svetu, vrednosti koje negujemo. Sad imam jedno konkretno pitanje. Za Crnjanskog, za moderniste, koji su čas bili politička levica, čas politička desnica, jedno i drugo, čas neutralni, nisu postojale nepromenljive vrednosti. Za njihove oponente vrednosti koje su nepromenljive jesu datost. Kao, na primjer, za književno stvaranje ili za naučno stvaranje, originalnost jeste vrednost. Čim se porekne originalnost kao vrednost u nauci ili u nauci, onda plagijat postaje legitiman, onda što ne bismo, zašto bismo uvažili drugoga i ne bismo preuzeli sve. Vidimo da ni zagovornici najnovijih pristupa prema vrednostima ne odustaju od svojih prava na intelektualnu svojinu. Ipak, šta je za vas originalnost u književnom stvaranju? Kako biste vi pokušali da definišete taj pojam u kontekstu svega što smo prošli, i modernizam, i postmodernizam, i sad postmodernizam. Dakle, to je pitanje. Kako biste to definisali? I unapred vam zahvaljujem i na predavanju. Hvala vama na ljubaznim rečima i na ovom odličnom pitanju, koje naravno pogađa u samu suštinu onoga čime se mi bavimo, jer pitanje originalnosti možda može i baš i da se preformuliše kao pitanje vrednosti. Šta je to u jednom književnom tekstu što čini da on pretrajava sve moguće promene političkih, ideoloških i drugih stanovišta i da i dan danas komunicira sa nama na jedan upečatljiv i važan način. Ja imam jednu svoju radnu, operativnu definiciju onoga što ja lično
mogu da vidim kao neku vrstu, da kažemo, testa za to da li je neko delo uspelo ili nije. Meni se čini, i ovo naravno nikako nije egzaktna definicija, daleko od toga, meni se čini da uspela, vredna i originalna književna dela mogu da podnesu teret velike interpretacije. Dakle, rekao bih da je ta semantička dimenzija književnog teksta izrazito važna i bez nje estetskog efekta gotovo da i ne može biti u potpunosti. Jedan zaista snažan tekst ima ogromnu nosivost. Vi možete na njega da stavite koju god teoriju želite, koliko god dubokih kritičkih analiza, prigovora stavili na taj tekst, on ih i dalje nosi i on pod njima ne tone. Ja se sada pomalo metaforički izražavam, ali je to možda i neophodno zato što je vrlo teško egzaktno reći u čemu je stvar. Recimo kada je govorio Jauss o književnoj istoriji, Hans Robert Jauss, njegova definicija originalnosti je bila neka vrsta izneveravanja horizonta očekivanja. Smatrao je Jauss da je uspostavljen određeni, kao što znamo, horizont očekivanja pomoću žanra, kulture, istorije, tumačenja o jednom delu, pa pre nego što uopšte otvorimo jednu knjigu, mi već očekujemo nešto od te knjige. On smatra da veliki uspeli književni tekstovi se ne uklapaju u taj horizont očekivanja, nego da ga neprekidno preispituju i izneveravaju. To se, nažalost, ponekad može reći i za neuspele književne tekstove koji mogu da nas iznenade time koliko su loši. I zato je ova moja interpretacija više vezana za uklapanje jednog teksta, ne samo u estetski kontekst, nego i u kontekst ove istorije ideja i načina na koji nam jedan tekst saopštava, kao što vi kažete, jednu duboku humanističku poruku. Gotovo kao da ne možemo zamisliti, ovo će zvučati anahrono, ali u poslednje vreme etička kritika umetnosti se ponovo vraća na taj problem, gotovo da je nemoguće zamisliti estetski uspeo književni tekst koji na ovaj ili onaj način neće biti humanistički dubok i prožet nekom vrstom ideje te vrste. Tako da to je možda nekakva moja definicija, pošto inače ja uglavnom se i bavim nekakvim idejnim horizontom književnog dela, filozofskim, on me naročito privlači, pa mi je zato verovatno i ovaj kriterijum blizak. Ali hvala vam zaista, ovo je fundamentalno pitanje kao i sva druga koja sam imao zadovoljstvo i čast danas da čujem. Андрей Николаевич, ну вы как кого-то будете спрашивать из студентов? Sa zadovoljstvom postoji. Evo, jedina koleginica čiji lik vidim na fotografiji jeste Magda Milikić. Da li me čujete? Tu sam, evo ja sam sad uključila dobar dan i kameru i zvuk. Ne znam da li me vidite, nadam se da me vidite. Da, dobar dan. Dobar dan svima. Meni je predavanje profesora Branka Vraneša bilo jako interesantno. Postavila bih jedno možda malo sugestivno pitanje, a to je u kojoj meri da li se može rekonstruisati neki generalni duh, odnosno duh vremena u smislu duhovnih i kulturnih strujanja u određenom trenutku kada su objavljena književna dela i s druge strane trvenja na planu ideologije, u smislu na koji način su reprezentativne te polemike konkretno za duh epohe ili duh vremena u kom je delo objavljeno. Hvala vam, Magda, na ovom vrlo lepom pitanju i ja se naravno sećam i sa časova, tako da ste i mogli da očekujete da ćete na neki način učestvovati u diskusiji, pa i jesu u velikoj meri reprezentativne. Ponekada su one proisticale iz društveno-istorijskih i čak i dnevno-političkih stavova pojedinih tumača. Dakle, nekada su one zaista direktno vezane za tadašnje stanje u društvu, recimo upravo ova Skerlićeva polemika protiv Disa ili Lazarevićeva protiv Crnjanskog, jedna počiva na toj ideologiji nekakvog napretka ka Evropi u kojoj ne sme biti previše pesimizma i pod znacima navoda bolesti,
a ova druga počiva na vidovdanskoj etici i vidovdanskim vrednostima i pokušaju obnavljanja našega društva nakon Prvog svetskog rata. Bogdanovićeva polemika u velikoj meri počiva na stavovima prema ispravnosti realizma i realističkog postupka u stvaranju književnog dela. Tako da ima tu uvek gotovo, a naravno 90. godina ta ideološka pozadina je više nego prepoznatljiva i jasna. I može se čak i ne samo rekonstruisati društveni kontekst pa tako razumeti polemike, možda bi čak i bilo dobro i kazati da te polemike jesu jedan deo tog društvenog konteksta. Dakle, one na osnovu polemika mi možemo proučavati ponekada situaciju u društvu toga vremena i dosta je dobro razumeti. Ali ono što ste vi zaista u pravu, uvek treba biti vrlo delikatan. Ja inače mislim i zalažem se za delikatnost u stvarima književne istorije i tumačenja. Tu ne treba nikako grubo presecati, gotovo ni jedna pojava nije jednoznačna. I uvek nekako smatram da tumač ima obavezu da vrlo brižljivo rekonstruiše sve moguće nijanse u tumačenju jednog fenomena i da ne brza u donošenju konačnih sudova. Po našem književno-istorijskom iskustvu ti konačni sudovi uglavnom se, da se kolokvijalno izrazim, obiju o glavu određenih tumača i kritičara, ma koliko bili važni. Tako da hvala vam još jednom na pitanju, nadam se da sam ispunio vaša očekivanja. Hvala vama. Ну, мы вообще-то исчерпали наше время, да, и должны двигаться дальше. Хотя, конечно, очень жалко прекращать дискуссию. Я думаю, что она могла бы длиться еще очень долго. Спасибо большое, дорогой Бранко, еще раз за вашу замечательную лекцию. И, Андрей Николаевич, как вы думаете, может, мы все-таки перерыв сделаем, да, небольшой? Как вам угодно. Я с любым решением соглашусь. Наверное, нужен перерыв все-таки. Ну, давайте хотя бы 5 минут мы сделаем перерыв, да? Давайте 10. Ну, давайте 10, хорошо. Хорошо, да. Значит, тогда, дорогие коллеги, мы встречаемся через 10 минут. Прошу прощения за то, что мы нарушили расписание запланированное, но все бывает. Так что встречаемся чуть позже. Спасибо.